maqtovlar aytib payg'ambarimiz Muhammad Habib Mustafa Az bo'lsa da sayjolar. Jo'nini aytib bid'at arqi Ustozim görüp durasın da gele. Falan andan keyinki masala sen özünün Qarachi qanday? Nega 3 jolu? Qanday sonun söyleyotadi. Avada. Bular qaltirbay ko'ramda bularda ustoz. Qo'yir masalan edilar. Çayınga içkince o'g'ir o'zi. Alo. Alo Muhammadka. Assalomu alaykum. Ha, qandaysыңар? Muhammadka damirni sog'inib ketdik-la. Borib damir bilan jolg'ib, aylanib keldik-la uydami? Ova, uydala damir. Ha, nima sizlarda ko'pdan beri kelmay qoldi da deyaptilar. Ha, bo'ldi kelaver. Assalomu alaykum. Islom nima chuvoqqa urg'otadi-ku? Shuni damir uqtib ekan-a? O'ta qattiq yaxshi ko'radi-ku. Bardaym bayonlarni oladi kundu. Basıp butunu çang basıp oşol saparda qiynalууsu, saparga чыгуусу deydi. Bayka. Rahmat Allah razı olsun. Hozir sen do'stlaring bilan chaqnab qolsa kerak. Qanday tutib turalcha? Damirbek. Alaykum assalom. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima kitobni sultan salom anam. Qanday yurasың do'stim? Yaxshi do'stim. Sol yaxshi? Yaxshi o'zinglar. Yaxshi do'stim. Krasavchik bo'lib Şükür, daha şükür. Rahmat. Ko'p kechga qolmay kelgilamaydi. Жаңылсам жолдон сөгөрүмдөке баскан жолумду көрөрүмдөке байкаткан сыйдын көлөмүндөке аманат келсе өңөрүп бир күн өмүр болсо көмөрүмдөке Dostlarım, hem hazır namaz vakti dağıla gelip kalıptır. Yügele keterreyli. Dostum, namaz. Bayan oğutasın mı? Ovada dostum, o çuvak acı kemdin meselelerin bir gün daha kaltırmay koyam da ötte sonunu aytat da. Dostum, çuvak ustazымен жолыққансың mı? Dostum, jolg'ilekmin. Xudo qalsa, kuzda baram, shunda jolg'am Xudo qalsa, Xudoy buyursa. Muhammed aka. Қазақстанның алымы өтіп кетіпті. Бішкектің қазыста өтіп кетті. Анан мен ұстазымдағы бараттыр. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biri Hacıkeniz Çuval Ağacı'nın kasabı olan hazır oldu. Assalamualaikum taqsir. Siz qanday video jo'natib turasiz? Bir ishimga turam bo'g'achi.
Çubaktan ayrılıp kaldık. Ustazı taşlap meni olmak benen Allah. Ustazı taşlap meni olmak benen Allah. Ustazı taşlap meni olmak benen Allah. Аттың дүйнө күйүп турат жүрөктөр, бошоп калды сен эйлеген ыйман төр. Илимиңе суугарылып жатканда, илиминен айрылышты түнөктөр. Эми издеп сагынышат үммөттөр, соолубасын сенден алган сүннөттөр. Чакырдыбы бейишиңе шаштырып, бейиттеги акыретти күймөктөр. Дагы ким бар, ажы кеде сүйрөп көр, эл жүрөгүн насаат менен бийлеп көр. Бизге келген аманатты жоготтук, ишенбесең кайра-кайра издеп көр. Эми элим чубагы жок күн өткөр.